kuble pi perlok baro saya sin ka video sabahi akan ke YouTube channel janga ke perlok ke jimbut jang kan ke video kalong ba minin we perlok janga ula kumpen habna ka bek psa ka balai po hajar tam ai rengkat bat ki kot tisla ki beton kam ke don langro ke ID ke office ID ke driving license bat kiwai ki kot tisla ki beton kam de perlok kito kiba lap dan kiba yo ya kene ke pors dan ke bek psa saya pun kau ne un number bala ai ha screen but ha kita ki kot isla ki dondro ki phone number ma ki dondro ki phone number kolong ka pasung si bah namar minin mensni adu spau beje adu arbji nomor balai umi namal kipon ulai sapolo mi napolo wan phai biang sa hamal kipon kata kamud adu spau beje adu arbje hapo te perlok kata mensni mah der mensni dalak poi cakap badai ban poi dapat ke pisa kamdan show kabek pisa kamdan show te kalong kai basung si ma perlok te kito kiba iyo ne lap ya kene kabek pisa singa bahan pun dan ne pen phaina ya itrai de perlok jonga nilai layawat nilai lala stom ban manuat andrenyem lapsu tinggal mensesu ban pelak na de kene ke video di kalong ka pasusi mah te to perlok sebaha ban yarap ban share kene ke video kum kadak baya kersan ya UAW perdok perasnam kun khasi kara te uta u kerteng jung to perlok jonga udai u ba John Paul Longda ma udeu John Paul Longda ketun kam gede ki kot isla perlok terus ngobaha ban ya pen phai lan phunno be kito ki bayo te perlok ngobaha ban ya share kene ki video ma te kalong ke jingkir pat nakal yang jonga nakal yang jongga neka try jongga neka YouTube channel te perlok jonga bapli nang le isu pula bisa jembat la kulma jembat bapli terus ngobaha ban ya share kan di video kum kadak ban ya yarap ya iwai publish pun yang saya kendu pat hakoi pat wa publish ulah kur ya pi baro parumpara kecil publish pun